기도하겠습니다. 자, залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 말씀을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Ариун бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн та бидэнд өөрийнхөө ариун нандин үгийг суралцах боломж өгсөнд нэгүслийг өгсөнд талархаж байна. 몽골의 사랑하는 신학생들 건강을 지켜주시고 하나님의 은혜와 축복 가운데 살게 해 주시옵소서. Монголд байгаа Библийн сургуулийн манай оюутнуудын эрүүл мэндийг та сэхэн хамгаалж бас таны хайр нэгүсэл дунд амьдрахад туслаарай. 통역하는 통가에게도 하나님 건강을 주시고 감기가 잘 치료되고 회복되게 해 주시옵소서. Орчилж байгаа тунгаад ч гэсэн та нэгүслээр хамт байж ханад нь хүртээ идвэрэхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 하박국을 공부합니다. 하박국. За өнөөдөр Хабакук ном эхэлж байгаа. 네, 이 하박국의 이름의 뜻은 껴안는 자라는 뜻입니다. 껴안는 자. 뼈, 예, 이렇게 포옹하는 거. 예. За Хабакук гэдэг нэрийн утга нь болохоор ингэж тэрвэрх гэсэн утгатай байгаа. 이렇게 부모가 자녀를 품에 껴안는 것처럼 껴안는 자라는 뜻입니다. Эцэг гэх нь хүүхдээ одоо ингэртэй ингэж тэрвэрдэг шиг тэрвэрх гэсэн утгатай. 기록 연대는 BC 625년에서 608년경으로 얘기하고 있습니다. Бичсэн он тооллынх нь хувьд манай эртний өмнөх 625-аас 608 оны хооронд гэж үздэг. BC 625년에서 608년경에 기록된 것으로 이렇게 나와 있습니다. манай эртний өмнөх 625-аас 608 оны хооронд. 그리고 본소는 모두 3장으로 구성되어 있습니다. нийтдээ 3 бүлэгтэй. 이 본소의 내용을 좀 살펴보면 다음과 같습니다. Энэ 3 бүлгийн ерөнхий агуулгыг харах юм бол 하박국 선지자는 자신의 신앙의 갈등과 고민을 가지고 혼자서 해결하지 못하자 결국 하나님께 이렇게 기도로 호소를 하게 됩니다. Хабакук гişү зөвлөгч өөрийнхөө итгэл үнэмшил учирсан дээр одоо асуудлыг шийдэж чадаагүй учраас бурхан дээр очиж энэ тухайгаа мэдүүлж өгүүлж байгаа. 자신의 그 신앙적인 그런 고민과 갈등 문제를 하나님 앞에 가지고 와서 호소하면서 하나님께 기도하는 것입니다. Эхлээд бол Хабакук болохоор өөрийнхөө хувийн дээр итгэл үнэмшилт нь тохиолдож байгаа асуудал болон зөрчилдөөний талаар бурхан дээр очиод гомдлож тэгээд бас мэдүүлж ингээд залбирч байгаагаар хэлж байгаа. 그가 고민했던 두 가지 문제에 대한 답변이 1장과 2장에 기록이 되어 있습니다. Түүний одоо хамгийн их сэтгэлийг зовоод шаналгаж байсан асуултынх нь хоёр хариулт болохоор 1, 2 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 그리고 3장에 가서는 하박국 선지자의 신앙 고백이 나타나는데 이것은 하나님께 대한 찬양으로 기록되고 있습니다. За 3 дугаар бүлэг дээр нь болохоор Хабакук гişү зөвлөгчийн тэр итгэл үнэмшил нь дахин сэргэж ирж байгаа тохиолж байгаа. Тэгээд сэргэж байгаа нь яаж мэдэгдэж байгаа гэхээр бурхныг магтсан магтаалаар
дүүрэн байдаг. 자신의 신앙적인 갈등과 고민이 해결되자 그 하나님의 선하심과 그 섭리에 대해서 하박국 선지자는 찬양으로 이렇게 영광을 돌리고 있습니다. Өөрөх нь итгэл үнэмшлийн асуудал болон тэр зөрчилдөөн шийдэгдсэн учраас тэр Хабакук бурхны сайн сайхан хийгээд төлөвлөгөөг магтанд болж байгаагаар урд орлыг дуустдаг. 본서에 기록된 첫 번째 그 호소와 응답은 1장 1절부터 11절까지 나와 있습니다. За эхний тэр гомдол ба түүний тухай хариулт нь болохоор 11-р ишлэлээр гарч байгаа. 1장 1절부터 11절까지 1-11. 하박국 선지자의 첫 번째 그 호소와 그에 대한 응답입니다. 1-11 болохоор Хабакук иш үзүүлэгчийн эхний гомдол ба түүний талаар хариулт. 첫 번째 그 호소의 내용은 다음과 같습니다. Эхний гомдлынх нь агуулга нь болохоор юу байсан бэ гэхээр 의로우신 하나님께서 어찌하여 이 부패한 유다의 죄악을 벌하지 않고 그대로 버려 두시느냐 하는 것입니다. эхний гомдлынх нь агуулга болохоор зөвхт эзэн бурхан яагаад одоо болтол энэ ялзарч загварсан Юдагийн гэм нүглийг шийтгэхгүй байлгаад байгаа юм бэ гэсэн агуулгатай гомдол байсан. 이 호소에 대해서 하나님은 다음과 같이 응답을 하십니다. Энэ гомдлынхын талаар бурхан ингэж хариулсан. 하나님께서는 이 갈대아 사람들을 심판의 도구로 예비해 두었다는 것입니다. Юу гэж хариулсан бэ гэхээр бурхан халдейчүүдийг өөрийнхөө шийтгэлийн багаж хэрэгсэл болгон бэлтсэн гэдэг тухайг үлсэн байна. 갈대아 사람들은 이제 하나님의 정한 때가 되면 유다를 신속하게 징벌하기 위해서 침략할 것이라고 말씀하고 계십니다. Тэр халдайчууд нь яг цаг нь болохоор юдачуудыг асар хурдан сүрүүлэхийн тулд юда руу дайрч давтлах болно гэдэг тухай өгсөн. 그리고 본서에 기록된 두 번째 호소와 응답에 대해서 말씀드리겠습니다. Дараа нь болохоор хоёр дахь гомдол ба түүний талаар хариулт нь 1장 12절부터 2장 20절의 내용입니다. энэ хоёр дахь гомдол ба хариулт нь болохоор 1-ийн 12 дугаар ишлээс 2-ийн 20 дугаар ишлэл болчихлоо гэж байна. 하박국 선지자의 두 번째 그 호소와 그에 대한 응답입니다. 1-ийн 12-аас 2-ийн 20 хүртэл иш үзүүлэгч Хабакугийн 2 дахь гомдол ба түүний талаар бурхны хариулт. 두 번째 하박국 선지자의 호소는 다음과 같습니다. За 2 дахь гомдол нь болохоор ийм агуулгатай байсан. 하나님께서 어떻게 더 불의한 갈대아 사람들을 사용하셔서 유다를 징벌하실 수가 있느냐라는 것입니다. Бурхан та бүрч илүү бузар муу халдайчуудаар дамжуулж яаж юдаг шийтгэж байгаа юм бэ? Юдачуудыг яагаад бүр илүү тэр бузар муу хүмүүс болох халдайчуудаар дамжуулан шийтгэж байгаа юм бэ гэсэн агуулгатай байсан. 이에 대한 하나님의 답변은 다음과 같습니다.
За энэ гомдлын талаар Бурханы хариулт нь юу байсан бэ гэхээр 남유다 백성들이 자신들의 죄 때문에 이 징벌을 당하는 것처럼 이 갈대아 사람들 역시 그들의 죄 때문에 심판을 당하게 될 것이라는 것입니다. өмнөд юудачууд өөрсдийнхөө үлдсэн гэм нүглийн улмаас шийтгэл амсаж байгаатай адилхан тэр халдайчууд ч гэсэн мөн өөрсдийнхөө үлдсэн нүглийн улмаас шийтгэл хүлээх болно. 이 심판하기 위해서 하나님이 사용하시는 이 갈대아 사람들도 결국 그들의 죄로 말미암아 하나님의 심판을 당해서 멸망할 것이라는 것입니다. Юдачууд өөрсдийнхөө гэм нүглийн улмаас бурхны шийтгэлийг амсаж байгаа тийм ээ. Тэгээд тэр шийтгэлийнх нь одоо хэрэгсэл нь болохоор халдайчууд байгаа. Тэгээ халдайчуудаар дамжуулан бурхан Юдагийн гэм нүглийг шийтгсэнтэй адилхан халдайчуудын гэм нүглийг ч гэсэн бурхан тийхүү шийтгэж шүүх болно. 그리고 남유다 백성은 하나님이 다시 그들을 구원해서 하나님의 의로운 백성으로 세워줄 것이라고 하는 것입니다. Тэгээд өмнөд Юдачуудыг халдайчуудыг шийтгээд түүний дараа бурхан өмнөд Юдачуудын гэм нүглийг өршөөж уучлан тэднийг буцаан сэргээж өгөх болно. 그리고 하나님께서는 다음과 같이 또 하박국 선지자에게 말씀을 주십니다. За бас цааш нь Хабакукт бурхан хэлсэн 이와 같이 하나님의 그 섭리로 말미암아 남유다가 멸망을 당하고 또 심판하는 갈대아 사람도 그 죄 때문에 멸망을 당하고 그렇기 때문에 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살아야 된다고 말씀하고 있습니다. юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өмнөд Юдачууд ч гэсэн өөрийнхөө гэм нүглийн улмаас шийтгэл амсаж одоо бурхны шүүлтийг шийтгэлийг амсаж байгаа. Тэднийг шийтгэх багаж нь хэрэгсэл нь болсон халдайчууд ч гэсэн бурхнаар шүүгдэн шийтгүүлж байгаа. Тийм болохоор эцэст зөвхт хүн бол итгэлээр л амьдардаг юм гэдэг тухай. 그렇기 때문에 이 하나님 앞에서 하나님을 섬기는 백성들은 오직 믿음으로 말미암아 살아야 될 것을 하나님은 말씀하고 계신 것입니다. Тэгэхээр бурхны ард түмэн бурхны хүмүүс бурханд итгэдэг хүмүүс бол ерөөсөө зөвхөн итгэлээр л амьдрах ёстой гэдгийг онцолж хэлсэн байгаа. 이와 같이 세상 역사를 자신의 선하신 뜻대로 이 주관해 나가시는 하나님의 섭리와 그 계획을 하박국 선지자는 깨닫게 됩니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр болж байгаа бүхий л зүйлс бүхий л үйл явдлуудыг хэл үйл хэргийг өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу хүсэл талынхаа дагуу захирч удирдах байдаг эзэн бурхныг Хабакугийн шийдвэрлэгч эцэст нь магтанд болсон. 그리고 하박국 선지자는 3장에서 영화로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리라 하고 하나님을 찬양하면서 본소를 마치고 있습니다. Түүний магтаалын эцэстээ би эзний дотор баясан хөөрч авралынхаа бурхан дотор баярлнаа гэж магтаж байгаагаар Хабакук нам дуусж байна. 우리도 우리가 이 세상을 살아가면서 많은 여러 가지 문제로 그 신앙적인 갈등과 고민이 일어납니다. 그러나 Бид нар 하나님 앞에서 그 뜻을 깨달으면 오히려 하나님을 찬양할 수가 있습니다. биднэрт ч гэсэн
энэ дэлхий дээр амьдрах явцад итгэлийн итгэл үнэмшилтэй холбоотой олон асуудал бас зөрчилдөөн үүсдэг. Гэхдээ бид нэр түүнийг бурхны тэр төлөвлөгөө хүслийг ойлгож ухаарснараа эзэн бурхныгаа магтан алдаршуулж чаднаа. 자, 그러면 하박국 1장을 이제 공부하겠습니다. За нэгдүгээр бүлгээс нь эхлээд та 1장은 하박국 선지자의 호소입니다. нэгдүгээр бүлгийг болохоор иш үзүүлэгч Хабакук иш үзүүлэгчийн гомдол байгаа. 대지를 말씀드리겠습니다. За хуваагдал хэсгүүдийг нь хэлье. 첫 번째 대지는 нэгдүгээрх нь 하박국 선지자의 첫 번째 호소에 대해서 Хабакук иш үзүүлэгчийн эхний гомдол 1절로 4절입니다. 1-ээс 4-р ишлэл. 두 번째 대지 хоёрдугаарх нь 첫 번째 호소에 대한 하나님의 응답입니다. эхний гомдлын талаар Бурхны хариулт. 5절로 11절입니다. 5-аас 11-р ишлэл. 세 번째 대지 гуравдугаарт нь 하박국 선지자의 두 번째 호소입니다. иш үзүүлэгч Хабакугийн хоёр дахь гомдол 12절로 17절까지입니다. 12-аас 17. 자, 그러면 1절을 읽어주시기 바랍니다. За нэгдүгээр ишлэгийг үзүүлье. Уншия. Иш үзүүлэгч Хабакугийн үдсэн зөв. 예, 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라고 기록되어 있습니다. Иш үзүүлэгч Хабакугийн үдсэн зөв. 여기서 묵시는 하나님이 주시는 특별 계시를 말합니다. За энд зөв гэж хэлж байгаа нь болохоор бурханаас авсан тийм онцгой илчлэл гэсэн үг. 네, 이것은 이제 하박국 선지자의 말은 바로 하나님의 계시로 말미암아 주신 말씀이라는 구원의를 이렇게 인증 받을 수 있는 것입니다. Энэ нь болохоор иш үзүүлэгч Хабакугийн авсан тэр үгсэл бол маргаангүй эзэн бурхнаас өгөгдсөн илчлэлт мөн юм аа гэдгийг баталж өгч байгаа гэсэн үг. 이 경고는 결국 남유다 백성들에 대한 경고와 또 남유다를 심판하는 그 갈디아 사람에 대한 경고를 갖고 있습니다. Хабакугийн үгс болохоор анхааруулгын шинжтэй тийм үгс байдаг. Энэ анхааруулга нь болохоор нэгдүгээрт өмнөд Юдагийн ард түмэнд хандсан анхааруулга, хоёрдугаарт нь болохоор тэднийг шийтгэхээр ирэх халдайчуудад хандсан анхааруулга байна. 그리고 전 인류에 대한 경고입니다. За бүр цаашлах юм бол нийт хүн төрлөختөнд хандсан, бүх хүн төрлөختөнд хандсан анхааруулга юм. 자, 2절을 읽어주시기 바랍니다. За хоёрдугаар ишлэг уншъя. Эзэн би хэдий болтол тусламж хүсэн дуудаж та хэдий болтол сонсохгүй байх юм бэ? Би тань руу хүчирхийлэл хэмээн орловч та аврахгүй юм. 2절을 우리가 이렇게 읽어보면 하박국 선지자가 그동안 그 유다 사람들을 위해서 기도를 많이 했다는 걸 알 수 있습니다. Энэ хоёрдугаар ишлэгийг уншаад үзэхээр Хабакук иш үзүүлэгч маань өнгөрсөн хугацаанд өмнөд юдачуудын төлөө маш их залбирч ирсэн гэдгийг нь мэдэж болно. 하박국이 기도한 그 목적은 유다 땅에서 이 강포한 일들을 일어나지 않게 해달라고 하나님 앞에 기도를 많이 했습니다. Тэгээ Хабакугийн
залбирлын агуулга болохоор энэ өмнөд Юдагийн газар дээр энэ Ёс бузар муу зүйлийг одоо хийхгүй болгож өгөөч гэж залбирдаг байсан. 하나님께서 어떤 구체적인 응답이 없었습니다. Гэвч бурхнаас яг тийм тодорхой хариулт ерөөсөө ирэхгүй байсан. 그래서 하박국 선자는 그 응답을 받기 위해서 하나님 앞에 이제는 또 간절히 호소를 하게 됩니다. Тийм учраас Хабакук бурхны өмнө тэр хариултыг авахын тулд энхүү гомдлон залбирсан байна. 이렇게 간절하게 하나님 앞에 기도하고 또 호소를 해도 하나님이 들어주지 않는다는 것입니다. Хичнээн тэгж чин сэтгэлээсээ удаан хугацаанд гомдлон залбирсан ч гэсэн бурхан хариулахгүй л байгаад байсан. 유다 사회에서 일어나는 그 강포가 나오는데요. 강포. За тэгээд Юдагийн газар нутаг дээр үлдэгдэж байсан тэр хүчирхийлэл үлдэгдэж байсан гэж хэлж байна. 여기 강포라는 것은 이 공평과 이 정직을 버리고 남들에게 대하여 무질서하게 압제하는 것을 말합니다. Энэ хүчирхийлэл гэдэг нь болохоор тэр зөв шударга ёс болон тэр эмх журмыг огоорч тэгээ маш одоо эмх замраагүй байдал үүссэн. Тэгээд арт түмнийг маш их ингэж дарлаж хүчирхийлж байсан гэдгийг илэрхийлж байна. 이와 같이 선지자가 하나님께 부르짖어 기도한 것은 그 압제받는 것을 마치 자기가 받는 것처럼 이렇게 애통하게 생각했기 때문입니다. Тэгээ Хабакукийн ингээд үнэхээр тэр сэтгэл нь шаналж зовж ингээд бурханд бүр гомдлон залбирч байна гэдэг чинь тэр арт түмэнд тохиолдож байгаа тэр хүчирхийлэл, тэр дарлал, тэр доромжлолыг яг л өөрөө амсаж байгаа мэтэр тэгж бүлээн авч өөрөө бас мэдэрч байсан учраас тийгүү бурхны өмнө залбирсан байна. 우리 하나님의 일꾼들도 내가 사는 그 나라를 위해서 하나님 앞에 기도를 많이 해야 됩니다. Будны ажилчид болсон бид нар ч гэсэн одоо бурхны хаанчлалын төлөө бас өөрийнхөө амьдарч байгаа одоо ажиллаж байгаа ч гэдэг юм уу өөрийнхөө яг харьяалагдж ба тэр улс орны төлөө бурхны өмнө очиж залбирдаг байх ёстой. 그 나라가 하나님 앞에 공평하고 정직하게 이렇게 나라를 잘 세워나갈 수 있도록 이렇게 기도를 많이 해야 됩니다. Энэ улс орн маань бурхны өмнө үнэн шударга зөв тийм улс орн болж байгуулагдахын тулд бас хөгжиж дэвжихийн төлөө залбирдаг байх хэрэгтэй юм аа. 그 나라가 이렇게 질서 있게 평안하고 화평해야만이 우리가 하나님의 일을 하는데 많은 유익을 갖게 됩니다. Тэгээ улс орон амар тайван, эмх зэгцтэй, ив найрамдалтай байж гэмээр бид нар ч гэсэн бурхны хаанчлалын ажлыг сэтгэл амар тайван хийж чадах юм аа. 우리는 이 지도자들을 위해서 높은 사람들과 그 지도자들을 위해서 또 권력자들을 위해서 우리가 하나님 앞에 기도를 많이 해야 됩니다. Тийм болохоор бид нар бол энэ их эстэдэс ч гэдэм үү өндөр албан тушаалтнууд эрх мэдлэлүүдийн төлөө дандаа байнга залбирч явах хэрэгтэй. 그래 하나님의 교회들이 그래야 이 평안한 생활을 할 수 있는 겁니다. Тэгжээч л бурхны чуулганууд бурхны ажлыг амар тайван донд хийж чаднаа. 자, 3절을 한번 읽어보세요. За 3 дахь эшлэл уншия.
Ямар учраас та надад ёс бусыг харуулж юунд бузар муу үзүүлнэ вэ? Суурил болон хүчирхийлэл өмнө минь болж эвдрэлцэл гарч тэмцэл өрнөж байна. 하박국 선지자가 당시에 그 유다 나라에서 일어나는 그 모든 악한 일들, 이 불의한 일들을 목격하면서 이 탄식하는 마음이 생긴 거예요. Хабакук иш үзүүлэгч маань тэр юмнууд юудаад болж байгаа тэр ёс бус явдлууд бузар муу зүйлсийг яг өөрийн нүдээр үзэж хараад тэгээд зүр сэтгэл нь үнэхээр одоо эмтэрч шаналж хэлсэн байна. 어찌하여라고 이렇게 탄식을 하고 있습니다. 하나님 앞에 어찌하여. Бурхны өмнөд очиод ямар учраас ийм зүйлийг та надад үзүүлнэ вэ гэж ингэж халаглан гашуутсан байна. 우리도 이 세상을 보게 되면 이해할 수 없는, 정말 하나님에 대해서 이해할 수 없는 그런 사건들을 많이 만나게 됩니다. Бид нар ч гэсэн энэ дэлхий дээр амьдрах явцад үнэхээр одоо ойлгомжгүй бидний оюухан ойлгож хүрэхээргүй тийм одоо зүйлс болж байгааг хардаг. 우리는 그런 그 신앙적인 갈등과 이 고민을 가지고 하나님 앞에 문제 해결을 받아야 됩니다. Бид нар итгэл үнэмшилт маань тийм асуудал ч юм уу эргэлзээ зөрчилдөөн тохиолдсон үед түүнийг аваад бурхан дээр очиж заавал тэр хариултыг шийдвэрийг нь олж авах хэрэгтэй юм аа. 자, 이 유다 나라에서 일어나고 있는 그 극심한 그 불의한 일들과 악한 일들, 이런 일들을 목격하면서 하박국 선지자는 어찌해서 이들을 그냥 내버려 두시냐, 악한 자들을 바로 징벌하고 선한 사람들을 구해달라고 이렇게 호소하고 있는 것입니다. Нүднийх нь өмнө л ерөөсө тэр юдад бузар муу зүйлс тэгээ ёс бус зүйлс ингэж үлдэгдэж байгааг хараад бүр тисч чадахгүй болсондоо ямар учраас та энэ бүхнийг ингээд зүгээр хараад зүгээр ингээд өнгөрүүлээд байгаа юм бэ гэж бурханд очиж гомдолсон. 어찌해서 내게 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까. 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어나고 있습니다. 라고 호소하고 있습니다. Ямар ч та надад ёс бусыг харуулж нүд бузар муу үзүүлнэ вэ? Сүрэл болон чирхийлэл өмнө болж эвдрэлцэл гарч тэмцэл өрнөж байна. 이 본문에 이 간악이라는 말이 나오는데 이 간악은 헛된 것 혹은 악한 것을 의미합니다. 어디서 나오죠? 간악이라는 말 3절에 3절. 3절에 보면 죄악을 보게 하시며 그랬죠? 네. 여기는 간악이라고 3절에 보면 죄악을 보게 하시며 패역을 눈으로 보게 하시나이까. 겁탈과 강포가 내 앞에 있고 변론과 분쟁이 일어나있나. 거기서는 죄악이라고 나와 있습니까? 3절에. 아니, 첫 번째는 불의를 보여주시고, 두 번째는 그리고 패역. 그다음엔 폐여, 일단 악함을 보여주시나이까. 그러니까 첫 번째는 불의로 나와 있어요. 네. 그 다음에는 패역, 겁탈, 강포 그렇게 나와 있는데. 두 번째는 악함. 두 번째는 그리고 악함. 세 번째는 멸망과 그 압박. 네 강포. 번째는 강포. 예, 간포. 예. 네. 그리고 네 번째로는 그 변론. 불화와 싸움. 불화와 싸움. 네.
이제 그 이 뜻은 뭐 비슷비슷한데 원문에는 다 이제 같은 것인데 불화와 분쟁이죠. 이건 서로 싸움하는 거죠. 예. 자, 그러면 첫 번째는 이제 아, 불의를 보게 하시며 그렇게 했죠. 네. 예. 근데 성경에 이 불의가 죄로 나옵니다. 이 불법을 행하는 자들아, 이 불법, 불의는 죄악을 말하고 있는 것입니다. Мгм. За тэгээд эхлээд болохоор хамгийн эхлээд ямар ч та надад ёс бусыг харуулж байна харуулж байгаа юм бэ гэсэн тий. Ёс бус гэдэг нь болохоор одоо тэр одоо хууль бус зүйл өөрөлдвөл хуулийг зөрчнө гэдэг чинь нүгэл гим нүгэл гэсэн. 그 다음에 이제 이 패역인데요. 이 패역은 몽골 성경에도 악으로 나와 있습니다. За бузар муу гэж байна тийм ээ. Хоёрдугаарт нь 여기서 말하는 그 악은 유다 사람들이 안에서 일어나고 있는 그 남을 괴롭히고 학대하는 것을 말합니다. энд гарч байгаа бузар муу нь юу илэрхийлж байгаа гэхээр одоо өмнөд юдаачуудыг үлдчихсэн бусдыг дарлаж зовоодог дээрлэгдэг тийм байдлыг хэлж байгаа. 그러면서 이 멸망과 강포가 내 앞에 있다고 지금 고백하고 있습니다. За түүний дараа болохоор суурил болон хүчирхийлэл өмнө нь болж байна. 그리고 이 불화, 이 변론인데 이 불화와 이 분쟁이 일어났다고 호소하고 있습니다. Бас эвдрэлцэл тэмцэл нүдний өмнө гарч байна болж байна. 아, 이 여기서 이제 그 멸망이란 뜻은 여기서 다른 사람들의 그 소유, 재물을 약탈하고 억지로 빼앗는 것을 말합니다. За тэгвэл энд гарч байгаа суурил гэдэг нь болохоор бусдын эд юмсыг одоо хүчээр булааж дээрэмдхийг хэлж байгаа. 그리고 강포는 우리가 2절에서 우리가 해석을 했죠. За хүчирхийлэл гэдэг талаар нь болохоор бид нар хоёрдугаар ишлэл дээр тайлбар хийсэн байгаа. 공평과 정직을 버리고 다른 사람들에 대하여 무질서하게 압제하는 것을 우리는 강포라고 했습니다. За тэгэхээр хоёрдугаар ишлэл дээр тайлбарлахдаа юу гэж тайлбарсан бэ гэхээр тэр зөв шударга ёс болон эмх журмыг олондаа гიშгэж бусдыг одоо эмх замбраагүйгээр дарлаж дарамтлахыг хэлж байгаа. 몽골에서도 이러한 일들이 많이 일어나고 있다는 것을 우리는 부인할 수가 없을 것입니다. Монголд ч гэсэн иймэрхүү одоо хүчирхийлэл хаасайгүй болж байгаа гэдгийг бид нар бол хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй. 우리가 이런 것을 볼 때마다 정말 애통하면서 하나님 앞에 참 기도를 많이 해야 됩니다. Иймэрхүү асуудлуудыг харах болгондоо бид нар үнэхээр тэр юу гашуудсан зүрх сэтгэлээр үнэхээр одоо эмтэрсэн зүрх сэтгэлээр бурханд очиж залбирч мэдүүлж явах ёстой юм аа. 다른 사람들의 그 죄에 대해서 어떤 불의에 대해서 그 나라의 어떤 그 악에 대해서 죄에 대해서 우리는 애통하는 마음을 갖고 하나님 앞에 기도해야 됩니다. Бусд хүмүүсийн үлдэж байгаа тэр ёс бус явдал тэгээд тэр бузар муу гээл хүчирхийлэл гэм нүглийн талаар тэгээд улс орны ч гэсэн тийм асуудлуудын бид нар эзэн бурхандаа авч очин залбирах ёстой. 이것이 하나님의 일꾼에게 일어나는 지극히 정상적인 생각입니다. 마음입니다. Тэгээд яг энэ асуудлууд надад хэдийгээр одоо бусад хүмүүс улс оронд маань тийм асуудал тохиолдож байгаа ч гэсэн яг л надад тохиолдож байгаа мэтэр ингэж мэдэрч залбирч чаддаг байх ёстой. Энэ нь бол бурхны ажилчин бурхны ажлыг хийж байгаа хүн бүрт
одоо мэдээж тий гарцаагүй байх ёстой зүрх сэтгэл юм аа. 남유다의 이 백성들은 그 하나님을 섬기는 하나님이 선택한 하나님의 거룩한 백성들입니다. Өмнөд Юдачууд гэдэг бол бурханд сонгогдсон бурхны ард түмэн байсан. 그들이 하나님 앞에서 제사를 드릴 때는 종교적인 어떤 의식과 그런 어떤 그, 그 말씀을 이렇게 경건하게 이렇게 말씀을 읽고 어떤 종교적인 행사에 참석하고 그렇게 하고 있음에도 불구하고 실제 그 사회생활은 이렇게 무질서하다는 것입니다. Тэгээ гаднаас нь харахад тэд нэр одоо бурханд хүндэтгэл мөргөлөө өргөж байгаа мэтээр одоо тийм зан үйл хийж байна. Тэгээд бурхны тэр үгийг буюу одоо тэр хуулийн номуудыг ингээ уншиж байгаа. Гэх мэтчлэн ингээд гаднаас нь харахад бурханд мөргөл өргөд байгаа юм шиг дүр одоо үзүүлж байсан боловч яг бодит амьдрал дээр тэд нэр бол яг эсэргээр нь байсан. 사람이 아무리 종교적으로 의식과 그 예절을 지킨다 할지라도 다른 사람에게 대한 그 도덕적 행위가 옳지 못하면 그 사람의 그 종교적인 경건은 헛되다는 것입니다. Хүн бол тэр одоо шашны ёс бол ч юм уу, шашны зан үйлийг болоод хэдий л бол хэдий ингэж одоо үйлдэж болно. Тэгээд тэр шашны одоо мөргөлч гэдэг юм уу, одоо тэр үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцдог, одоо тасалдгүй ч юм уу одоо тийм байж болно идэвхтэй. Гэтэл тэгдэг хэрнээ бусдад хандах тэр хандлага, харилцаа, одоо нийгмийн оролцоо ч гэдэг юм уу, энэ бүхэн дээр одоо ерөөсөө юу тэгж ханддаггүй. Ёс суртахууны хэм хэмжээг баримталдаггүй. Тийм байх юм бол хичнээн тэр бурханлаг байлаа гэд сүсгтэй байлаа гэд ямар ч нэмэргүй юм аа. 그래서 이 종교적인 어떤 의식에 그 사람의 참된 경건이 있는 게 아닙니다. Тэр шашны одоо тэр ёслол ч гэдэг юм уу, шашны тэр зан үйлийг гүйцэтгэснээрээ тэр хүний бурханлаг байдал тодорхойлогдохгүй. 우리는 그 사회적으로 어떤 실천적인 그러한 경건을 하나님이 기뻐하십니다. Харин бурхны хамгийн их таалдаг тэр бурханлаг байдал нь бол нийгэмдэр бид нар одоо тэр итгэл үнэмшлээ яаж илэрхийлж байна тийм ээ. Тэр ёс суртахууны хувьд яаж одоо ямар хэм хэмжээтэй амьдарч байна. Тэр яг тэгж илэрч байгаа итгэл үнэмшлийг бурхан таалдаг юм аа. 사회적으로 부도덕하고 이렇게 불의하고 또 악을 행하는 사람들이 종교 의식에 있어서는 아주 경건하게 아주 거룩한처럼 사람들에게 보이고 있는 것입니다. Нийгмийн амьдрал нь бол бүр ингээ нойл заатсан тийм ээ. Авах юм байхгүй. Ёс суртахууны хувьд ч гэсэн бусдад одоо дээрэнгүү одоо хүчирхийллээр бусдыг дарамталж харилцдаг. Тэгээд ёс бусыг үлддэг. Бозар мууг үлдэхээсээ σύдэггүй. Тийм хүмүүс болохоор шашны хувьд одоо сүсэг бишрэлийн хувьд болохоор нэг л их сайхан ариун гэгэн хүний дүр эсгэж явдаг аа. 그래서 우리는 예수님의 말씀에 우리는 귀를 좀 기울여야 되겠습니다. Есүсийн хэлсэн үгийг бид нэр одоо илүү анхааралтай сонсож сурах хэрэгтэй. 예수님 당시에도 이 종교적인 의식으로 아주 거룩한 그러한 사람들이 있었습니다. Есүс амьдарч байсан тэр үед ч гэсэн одоо тэр шашны амьдралдаа маш идэвхтэй
тийм сүсэг тийм мэт одоо амьдардаг, харагддаг тийм хүмүүс байсан. 그들은 바로 서기관, 바리새인들, 또 제사장, 또 율법학자들, 또 랍비들 이런 많은 사람들이 그런 사람들에게 속합니다. Тийм хүмүүсийн тоонд бол одоо садукайчууд, фарисеучуд, хуулийн багш нар, дахилч нар, хин гэчвэ хамгийн сүүлд нь раби гэх мэт маш олон тийм одоо сүсэг бишрэлтэй мэт харагддаг хүмүүс байсан. 그들은 모세의 자리에 앉아서 이 모세의 율법을 가르치고 모세의 율법을 가지고 이렇게 하나님 앞에 예배를 드린다고 하지만 사회적인 생활은 전혀 어떤 율법에 대한 순종이 없습니다. За тэгээд тэдгээр болохоор хүмүүс заадаг тэр Мосегийн хуулийн номуудыг барьж агаад сургаал заадаг, номлодог тийм байсан ч гэсэн яг тэр нийгмийн амьдрал дээр гараад харахаар болохоор тэд нар өөрсдийнхөө зааж байсан тэр хуулийн дагуу ерөөсөө явдаггүй байсан, амьдрдаггүй байсан. 그래서 우리는 마태복음 23장 1절부터 자, 5절까지 한번 보겠습니다. Матай 23-ын 1-ээс 5 дугаар ишлэлийг харъя. 예. 자, 1절부터 5절, 6절, 7절까지 한번 봅시다. За 7 дугаар ишлэл хүртэл нь уншъя. 한번 읽어보세요. Матай 23-ын 1-ээс 7. Тэгээд Есүс ард олонд болон шав нартаа айлдсан нь. Мосегийн суудалд хуулийн багш нар ба фарисеучуд сууж байна. Тиймээс тэдний хэлсэн болгоныг та нар үйлд сахих. Харин тэдний үйл хэргийн дагуу бүү үйлдээ. Тэд ярьдагч түүнийгээ эс үлддэг. Тэд үүрхэд бэрх хүнд ачаа баглаж хүмүүсийн мөрөн дээр тавьдаг атлаа. Өөрсдөө үүнд хуруугаач хүрэхийг хүсдэггүй. Тэд хамаг үйлсээ хүмүүст харуулахын тулд хийдэг бөгөөд магнайн ба гарын сахиусаа өргөсгөж унжилгаа уртсгадаг. Тэд найр наадмын хойморт синагогуудад тэргүүн суудалд залрах, удамж зээл дээр хүндлүүлэн мэндэлүүлэх, багшаа гэж хүмүүсээр дуудуулах дуртай ажээ. 예수님께서 당시에 서기관들, 바리새인들, 이런 사람들, 그 외식하는 사람들, 그런 종교 지도자들을 아주 엄하게 이렇게 책망하고 있습니다. Есүс тэр үед амьдарч байсан хуулийн багш нар болон фарисеучуд ба хуулийн тахилч нар гэх мэт тийм сүсгтэй бинтэй харагддаг бурханлаг мэдүр үсгэж явдаг хүмүүсийн тэр хоёр нүрийг нь маш одоо хатуу ширүүн зэмлсэн байна. 그러면서 23장 전체가 화 있을진저라고 예수님이 직접적으로 이 경고를 반복적으로 하고 있는 내용입니다. 화 있을진저. За тэгээд одоо 23 дахь бүлгийн дээр 13-аас хойш харах юм бол Есүс бүр өөрийнхөө амаар одоо ийм хүмүүс залгүй гэж тунхагсан байгаа. 화 있을진저 외식하는 자들이요. 이렇게 계속해서 반복적으로 경고하고 있습니다. Хоёр нүрт хуулийн багш нар ба фарисеучуд та нар залгүй ээ. Хоёр нүрт хуулийн багш нар фарисеучуд та нар залгүй ээ. Дахиад 15 дээр 3 дахь удаага бас хоёр нүртнүүд залгүй ээ гэх. 특별히 23장 25절을 한번 읽어보세요. 마태복음 23장 25절. ялангуяа одоо 25 дахь ишлэлийг нь бишээ. Хоёр нүрт хуулийн багш нар ба фарисеучуд та нар залгүй ээ. Та нар аяга тавгныхаа гадна талыг нь цэвэрлэдэгч дотор нь дээрэм тонол хувийн сонирхол дүүрэн ажээ.
있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다 하고 경고하고 있습니다. Хоёр нүртдээ та нар залгүй ээ. Яагаад гэвэл та нарын аяга тавгш нь гаднаа цэвэрхэн ч гэсэн дотор нь базар муугаар дүүрэн байдаг. 또 예수님은 계속해서 28절에도 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 하고 이렇게 또 경고하고 있습니다. 28 ч гэсэн та нар хүмүүсийн өмнө гаднаа зөвхт мэт харагдавч дотроо хоёр нүур болоо ёс бусаар дүүрэн ажээ. 또 우리가 잘 아는 대로 예수님의 친동생 그 야고보가 있습니다. Бидний сайн мэддэгчлэн Есүсийн одоо төрсөн дүү Яаков гэж байгаа тийм ээ. 야고보는 예수님과 함께 거의 한 30년 가까이 한 집에서 같이 살아온 그 육신의 형제입니다. Яаков бол яг Есүсийн одоо махцусны талаасаа яг төрсөн дүү нэгаа. Тэгээд бараг 30-аад жил Есүстэй одоо нэг тогооноос холдож нэг гэрт унтаж хамтаа амьдарч исэн. 그가 나중에 이제 회개하고 예수님을 구주로 믿고 구원받은 다음에 야고보서를 썼습니다. Тэгээд дүүнэр нь тийм ээ эхлээд бол Есүст итгэдэггүй байсан бол сүлдээ итгээд гимшээд тэгээд Есүсийг одоо аврагч эзэн гэж хүлээнж аваад тэгээд хожим нь бол Яаков номыг бичсэн байгаа. 야고보는 누구보다도 이 실천적인 신앙을 강조한 사람입니다. Тэгээд Яаков бол одоо хэн бүхнээс илүүгээр тэр одоо бодитоор ингээд хэрэгждэг тийм итгэл үнэмшлийг маш их онцолдог байсан. 그래서 야고보서 1장 26절과 27절을 읽어보시기 바랍니다. Яаков номын 1-ийн 26-27 уншъя. Хэн нэг нь өөрийгөө итгэл сүсгтэй хэмээн боддог хэдий ч хил амаа хязгаарлалтгүй бол зүрхээ хуурч бий бөгөөд сүсгэлэл нь ашиггүй ажээ. Бурхан ба эцгийн өмнө цэвэр бөгөөд бузартаагүй сүсгэлэл бол үнчин хүмүүс бэлэвсэн эхнэрүүдийг зүдрэгт нь эргэж тойрон өөрийгөө ертөнцөөр бохирдуулалгүй хамгаалах явдал мөн. 참 우리가 이 말씀을 읽으면은 정말 하나님 앞에서 겸손하게 됩니다. 1장 26, 27 맞죠? 네, 26절, 27절. 네네. 맞죠? 그래 네네. тэгээд одоо бид нар энэ ишлэлийг ингээ уншаад тэгээд сайтар ингээ тунгаан бодоод үзэх юм бол өөрийн ирэхгүй бид нар өөрсдөө даруй болгохоос өөр аргагүй байлтгоо. 그러니까 이 하나님 앞에서 행하는 참된 경건은 어떤 종교적인 의식과 행사에 있는 게 아니고 바로 실천적인 생활에 달려 있다는 것입니다. Тэгэхээр эзэн бурхны өмнө одоо цэвэр бөгөөд бузартаагүй сүсгэлэл өөрөөр жинхэнэ сүсгэлэл гэж юу юм бэ гэхээр зүгээр нэг тийм гаднаа хуурамч одоо тийм сүсгтэй мэт дүр эсгээл тэр шашны зан үлийг үлдээд явах нь болов жинхэнэ сүсгэлэл биш ээ. Харин яг ийм одоо өнцөн хүмүүс бэлэвсэн ихнэрүүд гэх мэтлэн яг бодит амьдрал дээр бодиттой одоо ажил болж байгаа. Яг хэрэгжиж байгаа тийм сүсгэлэлд жинхэнэ юм аа гэж хэлсэн. 이렇게 해서 정말 하나님이 기뻐하시는 경건은 정결하고 더러움이 없는 경건은 고아와 과부들을 그 환난 중에서 돌보는 것이고 또 자기를 지켜서 이 세속에 물들지 아니하는 그것이라고 밝히고 있습니다. Бурхны өмнө бурханд тааламжтай сүсгэлэл гэдэг нь цэвэр бөгөөд бузартаагүй сүсгэлэл гэдэг нь бол үнчин хүмүүс бэлэвсэн эхнэрүүдийг ядарч зүдрэгт нь эргэж тойрч асарч халамжилж тийм ээ. Тэгээд бас өөрийгөө ч гэсэн энэ дэлхийн явдлаар
бохирдуулахгүйгээр хамгаалах нь бол жинхэнэ сүсэглэл юм гэсэн байна. 자, 그러면 하박국 본문을 가시기 바랍니다. 하박국 1장. За буцаад Хабакук ном дээр очие. 자, 4절을 읽어주시기 바랍니다. 4절. 4-р эшлэгийг уншаа. Тиймээс хууль нь үл тоогдож, шударга ёс нь огт мөрдөгдсөнгүй. Учир нь буруу хүмүүс зөвтүүдийг бүсэлдэг тул шударга ёс гаждаг юм. 선지자 당시에 그 유다 사회가 얼마나 부패했는가 여기 구체적으로 나옵니다. Энэ 4-р эшлэлээр болохоор Хабакук гиш үзүүлэгчийн амьдарч байсан тухайн үед Юдагийн тэр нийгэм ямар их ялдарч завхарсан байсан бэ гэдгийг илэрхийлж байна. 여기 보면은 그 내용이 첫 번째 율법이 해이하고 했습니다. За нэгдүгээрт нь яасан бэ гэхээр хууль нь үл тоогдож байсан. 율법이 해이하다는 것은 그 율법 준수에 대한 그 열심이 식었다는 것입니다. Хууль үл тоогдно гэдэг нь юу хэлж байна гэхээр хуулийг одоо сахин биелүүлэх тэр биелүүлэх гэсэн юм хүсэл эрмэлзэл нь одоо төрсөн гэсэн үг юм. 그다음에 정의가 시행되지 못한다고 했습니다. Дараа нь болохоор шударга ёс нь огт мөрдөгдсөнгүй. 이것은 공의가 아주 시행되지 못한다는 것은 이 공의로운 사회가 되기에는 아주 소망이 없다는 것입니다. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ шударга тийм ээ зөв тийм нийгмийг одоо нийгэмтэй болно гэж гэх тийм найдар бүр мөсөн тасарсан гэсэн. 유다 사회가 이렇게 부패하게 된 그 원인은 다음과 같습니다. Ингэж одоо Юдагийн тэр нийгэм нь ялзарч завхрах болсон шалтгаан нь болохоор ийм шалтгаан байгаа. 그 율법이 해이하고 정의가 시행되지 못하는 그 원인으로 하박국 선지자는 다음과 같이 말하고 있습니다. Тэгээ хууль нь үл тоогдоод шударга ёс баримтлахаа болсон энэ шалтгааныг Хабакук гиш үзүүлэгч ингэж хэлсэн байна. 그것은 바로 악인이 의인을 애워쌌다는 것입니다. Учир нь буруу хүмүүс зөвтүүдийг бүсэлдэг. 이것은 악인의 수요가 너무 많으므로 의인을 애워싸서 꼼짝 못하게 만든다는 상태를 설명하고 있는 것입니다. 악인의 뭐가 악인의 너무 수요. 악인의 수가 많나요? 너무 많아서 그 의인들을 애워쌌다는 것입니다. За буруу хүмүүс зөвтүүдийг бүсэлдэг гэсэн ямар утгатай гэхээр одоо буруу муу хүмүүсийн тоон зөвтүүдээсээ бүр хавьгүй олон болчихсон. Тэгээ тэднэр нь одоо зөвхт хүмүүсээ ерөөсөө одоо үг хэлүүлдэггүй, юу ч хийлэгдэггүй ингээд бүсэлчихсэн мэтэр одоо ингээд тэдэрийгээ бүр ингээд юу гэх юм бэ одоо барьж байдаг гэсэн үг. 그래서 그 의인들이 정의를 행할 수 없도록 이렇게 꼼짝 못하게 이렇게 만든다는 것입니다. Зөвхт хүмүүс одоо зөвийг үйлдэе, шударгыг одоо үйлдэе гэд тэр зөв шударгын төлөө ямар нэг зүйлийг хийх гэхээр нөгөө буруу хүмүүс нь хитрхи одоо тооны хувьд олон учраас нөгөө цөөхөн зөвхт хүмүүсээ ерөөсө хөдлөгдөггүй, юу ч хийлэгдэггүй хорж цагдчихдаг гэсэн. За саад болж байдаг. 이와 같이 유다 사회가 악인들이 모든 권세를 다 장악하고 있는 겁니다. 손에 쥐고 있어요. Яг л одоо ийм байдлаар говийн Юдагийн нийгэмдэр бол буруу хүмүүс нь хамаг одоо тэр эрх мэдлийг авчихсан. Тэгээд өөрсдийнхөө дураар тэр нийгмийг гаж байсан гэсэн.
이러한 유다 사회에서는 이 재판도 악인들이 재판도 손에 의해서 무질서하게 이렇게 악을 행하고 있다는 것입니다. Тэгээ шүүх засаглалч гэсэн тийм ээ. Одоо тэдний буруу хүмүүсийн гарт орчихсон. Тэгээ шүүлт ч гэсэн одоо яг зөвтгүүдийн эсрэг дандаа явдаг. Тэгээд ерөөсө шударгаар тэгж шүүдэггүй байсан. 이 재판이 올바르게 시행된다면 이 불의한 자들, 악한 자들에 대해서 반드시 징벌을 해야 됩니다. Тэрээс шүүлт одоо зөв явагдах юм бол тий аливаа хэргийг бол зөв шударгаар шүүх юм бол одоо энэ буруут хүмүүс энэ ёс бусыг үлдэж байгаа тэр хүмүүс хамгийн түрүүнд шүүгдэж шийтгэлээ хүлээх ёстой. 그런데 이 악한 자들이 그 권력으로 이 재판관들을 다 손에 붙들고 자기들 마음대로 재판하도록 이렇게 불의하게 행한다는 것입니다. Гэтэл тийм биш болсон одоо бүхэл тэр эрх мэдэл засаглалыг тэр шүүх одоо засаглалыг ч гэсэн буруу хүмүүс нь одоо гартаа атгачихсан учраас бүхэл одоо хэргийг л дандаа буруугаар шүүдэг, шудраг бусаар шүүж одоо тэр гажуудуулж байсан байна. Тэгээд өөрсдийнхөө л дураар ерөөсөө тэр шүүлтийг явуулдаг байсан. Яг л манай Монголын энэ улс төршил байсан. 그래서 이 재판이 올바르게 시행되지 못하니까 사회 질서가 무너지는 것입니다. Нэгэнт одоо ингээд шүүлт тийм ээ шүүх засаглал ингээд гажуудаад дандаа буруу гарна ингээд шүүдэг болсон учраас тэр нийгэм бүхэлдээ суурж нурж эхэлж байгаа маа. 그리고 오히려 재판소가 불의를 세워주는 악인들의 어떤 수단으로 이렇게 부패한다는 것입니다. Тэгээд одоо шудраг ёсыг тогтоож тэр хуулийг одоо сахиулж явах үүрэгтэй тэр шүүх засаглал тийм ээ одоо шүүгч нар тэр шүүхийн байр гэх мэтлэн энэ газрууд бол харин ч эргээд шудраг бусыг улам дэврэгдэг шудраг бусыг улам одоо юу гэх юм бэ илүү дэмждэг тийм хүмүүсийн тэр юу хэрэгсэл нь болж хувирсан байгаа. 우리 하나님은 의로운 재판장이시라고 했습니다. Бидний бурхан болвол зөвхт шүүгч юм аа гэж хэлсэн. 모든 세상의 재판관들은 의로우신 하나님 앞에서 정말 두려워하고 자신들의 불의한 재판에 대해서 반드시 심판이 있다는 것을 깨달아야 됩니다. Энэ дэлхий дээр байгаа бүхий л одоо шүүх засаглалыг удирдах байгаа хүмүүс тэр шүүгч нар шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгчид болвол энэ зөвхт шүүгч бурхнаас айж имээдэг байх ёстой. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо хийсэн өөрсдөө тэр буруу алдаатай шүүсэн шудраг ёсыг гажуудуулсан бүхнийхээ төлөө тэр зөвхт шүүгч бурхны өмнө гэмшдэг байх ёстой маа. 우리는 이 재판관들을 위해서 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр одоо яг тэр шүүгч нарын төлөө шүүх засаглалын төлөө залбирдаг байх ёстой. 이 재판관들이 올바르게 정직하고 공의롭게 재판을 할 때 그 나라가 바로 세워지는 것입니다. Шүүгчнэр зөв шүүж шударгаар шүүхэл юм бол тэр улс орн тэр нийгэм яг зөв замаараа явах болно. 잠깐 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해주시옵소서. Харин бурхан миний энэ цагт ч гэсэн
Таны үгийг сайн суралцаж ойлгож ухаарахад туслаарай. 우리가 다른 사람들의 죄에 대해서 애통하는 마음을 갖게 해 주시옵소서. Тэр бусад хүмүүсийн гэм нүглийн төлөө алгалаж гашуудах зөв сэтгэлийг бидэнд өгөөрэй. 사회적으로 도덕이 무너지고 공의와 정의가 무너지는 걸 볼 때 우리 마음이 하나님 앞에 호소할 수 있는, 간절히 기도할 수 있는 이 믿음을 주시옵소서. Нийгэмдэр зөв шударга ёс нурж ёс суртахуун эвдэгдэж байгаа энэ цаг үед бид нар Бурхан таны өмнө үнэхээр ийхүү гомдлон мэдүүлж гашуудан залбирдаг байхад та туслаарай. 그들에게 복음을 전할 수 있도록 믿음을 주시옵소서. Бидэнд сайн мэдээг ярих итгэлийг бидэнд өгөөрэй. 그들이 복음을 듣고 회개하고 예수님을 구주로 믿고 구원을 받게 해 주시옵소서. Бид сайн мэдээг сонсоод гимшиж Есүсийг аврагч хэмээн хүлээн авахд туслаарай. 하나님 앞에 돌아와서 그들이 이제는 하나님의 말씀대로 정직하고 공의롭게 살아갈 수 있도록 하나님 축복해 주시옵소서. Бид Бурхан дээр ирж Бурханы өмнө зөв шударга амьдрахад нь та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. 자, Амен. 하바국 1장 두 번째 대지입니다. За Хабакук намын 1-р бүлгийн маань 2-р хэсэг одоо эхэлж байна. 첫 번째 호소에 대한 하나님의 답변입니다. Энэ 2-р хэсгийн агуулга болохоор эхний гомдлын талаарх Бурханы хариулт. 자, 5절을 읽어보세요. За 5-р ишлэгийг уншъя. Үндэстнүүдийн дунд хар үз алмайр гайхагтун. Учир нь та нар сонссон ч итгэж чадхааргүй зүйлийг би та нарын өдрүүдэд хийж байна. 하박국 선지자의 첫 번째 호소는 그 내용이 그 불의한 자들에 대해서 언제까지나 하나님 징벌하지 않고 그냥 내버려 두시겠습니까? 그렇게 호소했죠. За түрүүчийн хэсэг дээр гарсан агуулга болохоор биш зүйлэгч Хабакугийн эхний гомдол гарсан байгаа тийм ээ. Тэр гомдол нь ямар гомдол, юуны тухай байсан бэ гэхээр тэр гин буруутай хүмүүсийг хизээ болтол Бурхан та зүгээр ингээд орхих юм бэ? Зүгээр байгаад ах юм бэ гэсэн тийм гомдол байсан. 하박국 선지자의 그 호소와 기도에 대해서 하나님께서 다음과 같이 응답해 주시고 있습니다. Тэгээд Хабакукийн энэ гомдол энэ залбирлынх нь хариуд Бурхан одоо ийхүү хариулж байгаа юм. 그 내용은 아주 사나운 갈대아 군대를 보내서 타락하고 부패한 유다 백성을 심판하실 것이라고 분명히 말씀하셨습니다. За Бурханы хариулт нь юу байсан бэ гэхээр догшин үндэстэн болох халдайчүүдийг би босгож юдэчүүдийн одоо тэр ёс бус явдлыг шүүх болно, шийтгэх болно гэсэн 이것이 агуулгатай 바로 хариулт өгсөн. 이것이 바로 하나님의 공의입니다. Энэ бол чухамдаа Бурханы шударга ёс юм аа. 하나님의 공의는 죄악에 대해서 악에 대해서 반드시 때가 되면 심판하신다는 것입니다. Бурханы шударга ёс бол юу вэ гэхээр тэр гин буруу тийм ээ бузар муугийн эсрэг цаг нь болоход заавал шийтэгдэг байгаа. 이제 곧 멀지 않아서 하나님의 심판이 갈대아 군대의 침략으로 말미암아 신속하게 이루어질 것이라고 했습니다.
Тэгэхээр одоо удахгүй тийм ээ тэр догшин шаламгаа үндэстэн бол халдайчуудыг бий босгож ирж өөрийнхөө шийтгэлийг хойшлуулгүйгээр гүйцэтгэх болно. 자, 그래서 5절에 여호와께서 이르시되 너희는 여러 나라를 보고 또 보고 놀라고 놀랄지어다. 너희 생전에 내가 한 가지 일을 행할 것이라 누가 너희에게 말할지라도 너희가 믿지 아니하리라. Сайн нэрсэн 5 дугаар эшлэлдэр за тугай болгож байгаа тэр халдайчуудын давталгаан тийм ээ тэр бурхны шийтгэлээс өмнө одоо бурхан юу гэж хэлсэн бэ нэ гэхээр үндэстнүүдийн дунд хар үз алмаар гайх гэсэн ба. Тэгээ аль ч үндэстнээс ингээд харсан ч үзсэн ч ерөөсөө олж харахааргүй тийм одоо зүйлийг би одоо танарт хийх гэж байна. Тэгэд энэ талаар та нар сонссон ч итгэж чадхааргүй тийм зүйлийг би хийх болно гэсэн байна. 한 가지 일을 행할 때에 사람들이 놀랄 것이라고 했습니다. Би тэр одоо зүйлийг хийхэд бүх хүмүүс хараад алмаар нь гайхах болно. 한 가지 일은 바로 이제 곧 머지않아 하나님의 갈대아 군대를 통해서 남유다 백성을 철저하게 징벌하겠다는 것입니다. Тэр бурхны хийх гэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр бурхан тэр догшин шаламгай үндэстэн бол халдайчуудыг Израилийн эсрэг довтлохыг нь зөвшөөрч байгаа явдал юм аа. 그러나 지금은 그 말을 누구도 믿지 않을 것이라고 했습니다. Гэхдээ одоохондоо бол хинч одоо би ингэж хэлээд та нар сонссон ч гэсэн итгэж чадахгүй. 사람들은 이렇게 어리석어서 하나님의 말씀을 믿지 않고 그러다가 결국은 일을 당해서야 결국은 그때 알게 된다는 거예요. Хүмүүс бол одоо ийм мунхаг учраас бурхан өөрхөн амаар хилээд байхад хэлсэн үгэнд нь ерөөсөө итгэдэггүй. Тэгчээд яг тэр үйл явдал болсны дараа өөртөө одоо тэгээд шийтгэлсний дараа зовлон үзснийхээ дараа л нэг юм итгэдэг. 세상은 이렇게 하나님의 말씀에 대해서 믿지를 않습니다. 어리석게 여깁니다. Энэ дэлхий бол угаасаа яг ийм байдаг. Бурханы үгийг сонссон ч гэсэн итгэдэггүй. 그러나 하나님의 말씀은 반드시 성취되었고 앞으로도 성취될 것입니다. Гэвч бурханы үг зайлшгүй гарцаагүй биелж байсан цаашдаа ч гэсэн биелэгцээр байх болно. 왜냐하면 살아계신 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. Яа гэвэл бурханы үг бол амьд бурханы үг учраас. 이 성경에 기록된 말씀을 살아계신 하나님의 말씀으로 우리가 믿고 순종한다는 것은 하나님의 특별한 은혜입니다. Тэгэхээр энэ Библиэд бичээстэй байгаа энэ бурханы үгсийг бид нэр амьд бурханы үг гэж хүлээж авч итгэнэ гэдэг бол үнэхээр онцгой онцгой нэгүсэл юм аа. Хэн 자, 6절을 болгон одоо 읽어보세요. итгэж чаддаггүй. Итгэж байна гэдэг бол онцгой нэгүсэл юм. За 6 дахь эшлэл нь 하박국 1장 6절. Үзэгдүүн догшин шаламгай үндэстэн болох халдайчуудыг би босгож байна. Тэд өөрсдийн бус газрыг эзэгнэхээр дэлхийн энгээр жагсан урагшилдаг. 이제 잠시 후면은 하나님의 유다 사람들을 징벌하기 위해서 보내는 갈대아 사람들의 특징을 여기 기록하고 있습니다. За тун удахгүй одоо бурхны илгээсэн халдайчууд Юда мөхөөр ирэх болно гэсэн. Тэгээ тэд нар ирэхдээ яаж ирэх вэ гэх тэр дүр төрхийг нь төрсөлж өгүүлсэн байна. 예, 이 갈대아 사람들은 아주 사납고 성급한 백성이고 그 땅이 넓은 곳으로 다니며 자기의 소유가 아닌 거처들을 점령하는 갈대아 사람들을 일으키겠다는 겁니다. За тэр халдайчид бол догшин гэж байна, шаламгай үндэстэн гэж байна. Тэгээд тэд өөрсдийн бус газрыг эзэгнэхээр дэлхийн энгээр жагсан урагшилдаг.
Дэлхийн эмгээр гэдэг чи одоо тийм өргөн игнэгээр тийм ээ асар их хүчээр ингэж жагсаж давшдаг гэсэн үг. 7절을 읽어보세요. За цааш нь 7. Тэд сүрдмээр аимшигтай тэдний шударга ёс ба эрх мэдэл өөрсдөөс нь үүссэн билээ. 갈대아 사람들은 두렵고 무서우며 당당함과 위험이 이렇게 자기들에게서 나온다는 것입니다. За тэд нар бол аимшигтай сүрдмээр тийм одоо үндэстэн байдаг бахан. Тэгээд тэд шударга ёс ба эрх мэдлийг өөрсдөө байгуулсан байх нэ. 8절을 읽어보세요. За 8 даршлал. Тэдний хүлгүүд нь ирвсээс ч хурдан үдэш гардаг чоннуудаас ч гярхай. Тэдний морьтнууд тэртех алсаас давхин ирнэ. Тэд залгихаар дайрах бүргэд мэт илэн халнаа. 예, 8절은 갈대아 군대의 그 위용, 갈대아 군대의 참 그 강함과 그 위험과 그 빠름, 군대의 그 특징을 설명하고 있습니다. За 8 даршлал болохоор халдаан цэргүүдийн одоо халдайчууд энэ төр цэрэг армийн сүр хүч нь одоо хурдан хүч чадал нь одоо ямар байсан бэ гэдгийг илэрхийлсэн байна. 바로 그들의 군마는 표범보다 빠르다고 했습니다. За ингээ хэлснээр бол тэдний хүлгүүд нь эрвсээс ч хурдан гэсэн. 그리고 그들의 군대는 저녁 1위보다 사납다고 했습니다. За мөн тэдний цэргүүд нь үдэш одоо ангуучлахаар гардаг чамнуудаас ч гярхай гэсэн. 또 그들의 마병은 마치 먹이를 움키려는 독수리처럼 아주 빠르다고 했습니다. Бас тэдний морьт цэргүүд нь болохоор олзоо залгихаар дайрч байгаа бүргэд мэт гэсэн. 자, 9절을 또 읽어보세요. За 9-р. Тэд бүгдээрээ хүчирхийлэхээр ирнэ. Тоо томшгүй тэдний нүүр урагшлах бөгөөд олзлогдохстыг тэд элс мэт хураана. 예. 자, 이 갈대아 군대는 이 강포를 행하러 온다고 했습니다. 강포를 행하러 온다고 했습니다. 강포. За тэгээд нөгөө халдайчууд чинь хүчирхийлүүлэхээр ирнэ гэж байна. 이와 같이 갈대아 군대가 유다를 침략해서 아주 강한 그 군대의 힘으로 유다 백성들을 다 약탈하고 탈취하고 이렇게 한다는 것입니다. Тэгээд нөгөө догшин хэрцгий халдайчууд чинь ийм их одоо сүр хүч олон тооны цэрэгтэй хурж ирээд Израиль биш өмнөд Юдаг хүчирхийлж одоо давтлах болно. Тэгээд хамаг л одоо байдаг зүйлийг нь олзолж авч явах болно. 사람을 잡아 모으기를 모래같이 많이 할 것이라고 했습니다. Тэгээд олзлогдох стейт тэд элс мэт хураана гэсэн. 10절을 읽어보세요. 10-р эшлэл юм шээ. Тэд хаадыг доогдон захирагчдаар тоглоомын бай хийнэ. Тэд бэхлэлт бүрийг шоолон тэдгээрийг эзлэхээр бол чулуу болно. 예. 또 10절은 이 바벨론 군대 앞에서는 그 많은 여러 나라의 왕과 방백과 견고한 성이 아주 무력하게 되고 멸시를 받게 된다는 것입니다. Тэр халдаан цэргийн өмнө бол тэр улс болгоны хаад бол элэг дог болно. Захирагчд нь бол тоглоомын бай болно. Өөрөлдвөл тэр халдаан цэргүүдийг зогсоож чадах тийм улс орон хаад гэж байхгүй бүгд одоо тэдний өмнө сөхрөн унах болно гэсэн үг. 어떠한 견고한 성도 다 갈대아 군대 앞에서 무너지게 된다는 것입니다. Хичнээн бат бэхлэлт цайз байлаач гэсэн халдаан цэргийн өмнө нуран унах болно. 11절을 읽어보세요. 11-р эшлэл. Тэр хүмүүс салхи мэт хийсэн өнгөрч одно. Хүч чадлаа өөрсдийн бурхан болгосонд бол тэд гин буруутайд цацгдана. 또 11절에는 이 갈대아 군대들은 자기들의 그 군대의 힘을
하나의 신으로 숭배한다는 것입니다. Энэ халдааны цэргүүд болохоор өөрсдийнхөө тэр цэргийн хүчээ болохоор өөрсдийн бурхан гэж үздэг байсан байна. 이 자기들의 군대의 힘을 믿고 의지한다는 거죠. Өөрөөр хэлбэл өөрсдийнхөө цэрэг зэвсгийн хүчинд итгэж найддаг гэсэн. 마치 그 우상을 숭배하듯이 그 신으로 믿고 의지한다는 것입니다. Нэг л өөрийнхөө өөрсдөө байгаа хүч чадлыг бүр бурхан гэд бодчихсон байсан. 이와 같이 자기들이 믿고 의지하는 힘으로 많은 나라를 바람같이 이렇게 급히 빠르게 정복하고 약탈한다는 것입니다. Тэгээд бид нэр одоо яг өөрсдийнхөө тэр юг хүч чадлаа өөрсдөө бурхан гэд итгэчихсэн. Тэгээд тэр итгэл үнэмшлээрээ олон улс орнуудыг эзэлж дайрч болоож явж ирсэн байна. 이와 같이 하박국 선지자가 하나님 말씀대로 이 기록한 대로 그대로 하나도 빠짐없이 그대로 일어났습니다. Тэгээд одоо иш үзүүлэгч Хабакукийн яг ингэж хэлсэнчлэн бурханаас өгсөн илчлэлчүүд энэ яг илчилж хэлсэнчлэн бүх зүйл яг тэгэж одоо түүхэнд болсон байгаа. 자, 세 번째 대지 За 3 дугаар хэсэг нь. 하박국 선지자의 두 번째 호소입니다. За 3 дугаар хэсэг болохоор Хабакук иш үзүүлэгчийн 2 дахь гомдол. 12절로 17절이죠. 12-оос 17 дугаар ишлэл. 네, 12절 읽어보세요. 12 дахь ишлэгийг уншъя. Миний ариун нэгэн эзэн бурхан минь та өн мөнхөөс байсан босоо. Бид үхэхгүй. Эзэн та шүүлтийн төлөө тэднийг томилжээ. Хад минь та засан залруулахын тулд тэднийг тогтоон тавьжээ. 네, 이 12절은 하박국 선지자가 두 번째로 하나님 앞에 호소하며 기도하는 내용입니다. За энэ 10 дугаар ишлэл болохоор Хабакук иш үзүүлэгч маань бурхны өмнө очиод одоо гомдлон залбирч байгаа хэсэг байна. 네, 하박국 선지자는 그 하나님에 대해서 여호와 나의 하나님, 나의 거룩하신 이시여 이렇게 부르고 있습니다. За тэгээд бурхныг дуудахдаа юу гэж дуудсан бэ гэхээр миний ариун нэгэн эзэн бурхан минь ээ гэсэн. 그리고 주께서는 만세 전부터 계시지 아니하시나이까 이렇게 고백하고 있습니다. За тэрний дараас та өн мөнхөөс оршин байсан босоо. 그래서 만세 전부터라는 것은 영원 전부터 하나님께서는 계시지 않았습니까? 영원 전부터. Өн мөнхөөс гэдэг нь бол одоо цаг хугацааны тийм одоо эхлэл гэж байхгүй угаасаа тий үрд мөнхөөс мөнхөд оршин байдаг босоо гэсэн. 그러면서 우리가 사망에 이르지 아니하리이다 이렇게 고백하고 있습니다. За мөн бид үхэхгүй гэж итгэлтэйгээр хэлсэн байна. 이것은 하나님의 택한 백성들은 반드시 구원을 받고 멸망하지 않는다는 것을 이렇게 고백하는 것입니다. Бид үхэхгүй гэдэг нь бол бурхны сонгосон ард түмэн бол одоо хизээч ингэж устж мөхдөггүй юм аа гэдгийг илэрхийлж байна. 그러면서 주께서 경계하기 위하여 그들을 세우셨나이다 하고 고백하고 있습니다. Мөн цааш нь эзэн та шүүлтийн төлөө тэднийг тамилсан байна. 그 앞에 반석이란 말이 들어갑니다. 반석이시여 주께서 경계하기 위하여 그를 세우셨나이다 했습니다. За мөн хадмын та засан залруулахын тулд тэднийг тогтоон тавьжээ гэсэн. Хадмын гэсэн байна. 이 말씀은 반석 대신 하나님께서 유다 백성을 경계하기 위하여 바벨론을 이렇게 세웠다는 것입니다. За энэ хадмын гэдэг нь болохоор юу Израилийн ард түмнийг одоо хад чулуу мэд тэгэж бат бөхөөр тогтоохын тулд та тэр халдайчуудыг ийхүү одоо
илгээсэн байна гэсэн үгэл юм. 그래서 하나님께서는 유다 백성을 그 징계가 끝나면 반드시 다시 구원하시고 하나님의 백성으로 회복시켜 주신다는 그것을 믿고 있었습니다. Үүгээр юу илэрхийлж байна гэхээр бурхан халдайчдыг төр зур ингээд хэрэглэх боловч одоо заавал одоо буцаан сэргээж бат бөх болгонд тогтоож өгөх болно гэдэгт маш их итгэлтэй байгааг илэрхийлж. 우리도 이 하나님의 백성들이 그 하나님의 말씀을 불순종하다가 이 징벌을 받을 때에 그들에게 하나님의 말씀을 바로 전해줘야 됩니다. Би сая жоохон буруу ярьж байгаа. Халдайчдыг ашиглан одоо Юдаг тийхүү одоо шийтгэх боловч буцаагаад Юдаг тийхүү бат хатуу хад мэд тогтоож өгөх болно гэсэн ба. Тэгээ бурхны ард түмэн болвол хэдийгээр бурхан тэднийг ингээд шийтгдэг ч гэсэн дараа нь одоо заавал ингэж буцаад сэргээж тогтоож өгдөг байгаа. Тийм болохоор бид нар итгэл найдар алдалгүйгээр сайн мэдээг ярьсаар байх ёстой юм аа. 하나님께서 사랑하는 백성이기 때문에 망하지 않게 하기 위해서 그들의 죄를 회개하고 돌이키게 하기 위해서 잠시 징계를 한다는 것입니다. Бурхан нэгэнт хайрлсан, нэгэнт сонгосон арт түмэн учраас 그리고 그들이 하나님 앞에 회개하고 하나님의 말씀을 잘 순종하면 다시 회복시켜 주시고 하나님의 거룩한 백성으로 하나님이 복을 주신다는 것입니다. тэгснийхээ дараа заавал буцааж өөрийнхөө арт түмнийг сэргээж өгдөг. Тэгээд тэднийг зөв замд нь оруулж сэргээж өгдөг байгаа. 이 우리는 그래서 여러 가지 환란을 통해서 이 고난, 이 징계를 통해서 하나님의 말씀으로 교훈을 받는 것입니다. 다시 말씀해 주실래요? 하나님의 택한 백성들이 환란 가운데서, 고난 가운데서, 이 징벌 가운데서 하나님의 말씀을 잘 순종하게 된다 그 말이에요. Тэгэхээр бурхны ард түмэн болвол яах вэ гэхээр бурхны одоо тэр төр зур өгч байгаа тэр шийтгэл тэр зовлон дунд төр зур одоо төвчиж тэгээд тэр шийтгэлийг одоо хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгээд гэмших хэрэгтэй юм аа. 하나님은 그 유다 백성들을 이 바벨론 군대를 통해서 징계하셔서 그들을 하나님의 백성으로 다시 바르게 세워 주신다는 것입니다. Тэгээд бурхан Вавилончуудаар тий халдайчдаар дамжуулан төр зур өөрийнхөө ард түмэн болох Юдаг шийтгээд тэгээд дараа нь бол заавал тэднийг буцаан сэргээх болно. 13절을 읽어보세요. 13. Таны мэлмийн муу муухайн өмнө дэндүү ариун та бузар харгас явдлыг огт харж чадахгүй. Гэтэл та яагаад балмад ард түмнийг харна вэ? Өөрсдөөс нь илүү зөвтгийг буруутууд залгиж байхад юунд та анир чимээгүй байна вэ? 이제 13절은 하박국 선지자가 하나님 앞에서 이렇게 호소를 하는 내용입니다. Тэгэхээр энэ 13 дахь эшлэл бол Хабакук гиш үзүүлэгч бурхны өмнө яг тэр нөгөө гол одоо гомдлоо хэлж байна. Хоёр дахь гомдлоо хэлж байгаа хэсэг байна. 예, 하나님께서는 눈이 정결하시기 때문에 거룩하시기 때문에 악을 참아보지 못하신다는 것입니다. Бурхан таны мэлмий дэндүү ариун учраас тэр муу муухайг үзэж чаддгүй шүү дээ. 이 패역을 참아보지 못하신다는 것입니다. Энэ бузар харгас явдлыг та огт харж чадахгүй шүү дээ. 그런데 어찌하여 유다 백성들보다 더 악한 이 바벨론 사람들을 이렇게
징벌하지 않고 내버려 두시냐 그 말입니다. Тийм байдлаа яагаад та юдачуудаас ч илүү гин буруутай илүү харгас бузар тэр арт түмний тэр халдайчуудыг инхүү босгож ирнэ вэ? 자, 이 거짓 젠다들, 이 악인들은 다 바벨론 군대를 말하는 것입니다. Энд байгаа буруутууд гэж байгаа тэр хүмүүс нь л тэр халдайчуудыг хэлж байгаа. Бабилончуудыг хэлж байгаа. 또 의로운 사람은 유다 백성을 말합니다. Зөвхт гэдэг нь зөвхт хүмүүс гэдэг нь болохоор юдачуудыг хэлж байгаа. 예. 이와 같이 유다 백성보다 더 악하고 이 패역한 이 갈대아 사람들은 왜 징계하지 않고 이렇게 내버려 두시냐는 것입니다. Тэгэд хэдийгээр юдачууд одоо гин буруу үйлдсэн ч гэсэн бид бол одоо бурхны өмнө зөвхт арт түмэн гэсэн. Гэтэл тэр юдачууд тэр гим нүгэл үйлдээд ингээд буруутан болоод байгаа шүү дээ. Тэгтэл тэднээс ч илүү одоо бузар муу те буруутан болох тэр Бабилончуудыг яагаад та шийтгэх одоо тэднээр дамжуулж юдаг шийтгэж байгаа хэрнээ яагаад тэднээс ч илүү гин буруутай Бабилончуудыг та шийтгэхгүй ингээд зүгээр байгаад байгаа юм бэ гэж гомдлсон байна. 그러니까 그 하박국 선지자가 하나님께 호소하는 내용이 그 유다 백성들을 징계하면서 하나님의 백성인 유다 백성을 징계하면서 왜 불의한 갈대아 백성들은 징계하지 않느냐라고 지금 호소하고 있는 거예요. Юдачууд бол бурхны одоо сонгогдсон арт түмэн тэднийг шийтгээд байгаа хэрнээ яагаад бурхны арт түмэн биш тэр харь үндэстэн болоод илүү бол их гим нүгэлтэй халдайчуудыг Бабилончуудыг болохоор яагаад шийтгэхгүй байгаа юм бэ? 14절을 읽어보세요. 14 уншия. Яагаад та хүмүүсийг тэнгисийн загас мэт дээрээ захирагчгүй мөлхөгч амьтад мэт болгоовэ? 14절에는 어찌하여 사람을 바다에 고기 같게 하시며 있습니다. 이것은 유다 백성들을 두고 하는 말입니다. Яагаад та хүмүүсийг тэнгисийн загас мэт болгоовэ гэж. Энэ нь болохоор юдачуудыг хэлж байна. 예, 어찌하여 유다 백성을 바다에 고기같이 여겨서 바벨론 군대에게 붙잡히게 하느냐 그 말입니다. Яагаад та юдачуудыг яг л тэр тэнгисийн загас мэт болгож энэ халдайчуудад Бабилончуудад ингэж бариулахад хүргэж байгаа юм бэ? 다스리는 자 없는 벌레 같게 하신다고 했습니다. Мөн дээрээ захирагчгүй мөлхөгч амьтад мэт болгоовэ гэсэн. 참 유다 백성을 그렇게 벌레 취급을 하시냐 그 말이죠. Мөлхөгч амьтан гэдэг нь одоо нэгэсэндээ тэр нөгөө газраар мөлхөгч шавж өрт хорхоог хэлж яах гэсэн үг л дээ. Тэгээд юдачуудыг яг л тэр өрт хорхоо мэт яагаад үзнэ вэ? 바벨론 군대 앞에서 유다 백성들이 바다의 고기처럼 또 주권자가 없는 이 벌레같이 이렇게 붙잡히고 짓밟히가 하냐 그 말입니다. Вавилоны тэр цэргийн өмнө Юдагийн арт түмнийг та юунд ингэж загас мэт тэгээд өт хорхоо мэт ингэж тэдэнд бариулахад хүргвэ гэж 15절도 읽어보세요. 15 дахь эшлэл. Халдайчууд тэднийг бүгдийг нь дэгээгээр гогтон татаж тороороо шүүрдэн барьж загасчилдаг торондоо цуглуулж тэгээд тэд баярлалдан хөөрцөглөж байна. 15절도 하박국 선지자의 계속되는 그 호소 내용입니다. Энэ 15 дахь эшлэлч гэсэн мөн адилхан Хабакук иш үзүүлэгчийн гомдол үргэлжилж байна. 바벨론 군대가 이게 유다 백성을 낚시로 고기를 잡는 것처럼 잡아가고 있다는 것입니다. Халдайчууд буюу тэр Бабилоны цэргүүд Юдачуудыг яг л одоо дэгээгээр гогтон
татаж тороороо шүрдэн барьдаг тэр загасчид шиг ингээ барьж олзолж явж байна. 또 그물로 고기를 잡는 것처럼 그 모아서 사로잡아 놓고 이와 같이 자기들이 승리를 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Тэгээ бас тэр тороор загасчилдаг загасчид шиг тэр торондоо цуглуулж аваа. Тэгээд тэр юу торонд орсон загаснуудаа хараад баярлдаг шиг яг тийхүүд эднэр ялалтандаа баярлан хөөцөглөж байна. 마치 어부들이 낚시로 고기를 많이 잡고 또 그물로 던져서 고기를 많이 잡아놓고 기뻐하는 것처럼 그렇게 바벨론 군다가 하고 있다는 것입니다. Яг л тэр загасчид шиг тийм ээ. Одоо дэгээгээр гогтлооч гэсэн, тороороо шүрлээч гэсэн загасчид загас барихаараа яаж баярлдаг вүлээ. Яг түр шиг халдайн Вавилоны цэгүүд бол Юдагийн эсрэг яг л тийхүү загасчилж байна. Тэгээд тэрэндээ өөртөө баярлан багтаж байна. 16절을 또 한번 읽어보세요. За 16-г уншъя. Тийм учраас тэд өөрсдийн торонд тахил өргөлж загасчилдаг торондоо зориулан утлаг уйгуулдаг. Учир нь тэдний оол зомг нь эдгээр юмсаар арвин бөгөөд хоол хүнс нь элбэг дэлбэг байдаг юм. 16절도 그물에 제사하며 초망 앞에 분향한다고 이렇게 나와 있습니다. 16 дээр тэд өөрсдийнхөө торонд тахил өргөж торондоо зориулан утлаг уйгуулдаг гэсэн байна. 여기서는 그물이나 그 초망, 이 투망은 모두 바벨론 군대의 강한 힘을 나타내는 것입니다. Энд гарч байгаа энэ тор гэдэг нь болохоор тэр Вавилоны цэргийн сүр хүч чадлыг нь илэрхийлж байгаа. 그들은 이 자신들의 군대의 힘을 하나의 그 신으로 숭배하고 있다는 것입니다. Тэр цэргийнхээ хүчийг яг л бурхан мэт дахин шүтдэг байсан байна. 그래서 자신들의 그 강한 군대의 힘 앞에 오히려 신에게 숭배하는 것처럼 이렇게 제사를 드린다는 것입니다. Тэр цэргийнхээ сүр хүчний өмнө яг л одоо бурханд зориулан дахил өргөдөг шиг утлаг угуулдаг шиг адилхан тэр цэргийнхээ сүр хүчний өмнө дахил өргөж утлаг угуулдаг гэж байна. 그리고 그들은 그 군대의 강한 힘으로 유다와 주변의 여러 나라들을 약탈하고 그 전리품으로 풍부해졌다는 것입니다. Тэгээд тэр цэргийнхээ тэр хүчээр Юда болон эргэн тойрныхоо улс орнуудыг эзэлж аваад тэгээд тэндээс олзолж авсан тэр олзондоо бүр ингээ хахаж цадаж байсан гэ. 17절 읽어보세요. 17 дугаар эшлэл. Тэд тороо хоосолж үндэснүүдийг хэлтрүүлэлгүй хязгаарлал байх юм гэж үү. 자, 이 17절은 이 바벨론 군대들이 마치 그물을 떨고 그물에 잡힌 고기를 떨어버리고 다시 그물을 던져서 다른 고기를 잡듯이 많은 나라들을 이렇게 약탈하고 이렇게 정복한다는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тороо хоосно гэдэг чинь тэр нөгөө тороо хоосчоод одоо барьсан загсаа ингээ хоосчоод дахиад тороо шидээд дахиад өөр загснууд барьна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ яг л тэрүүнтэй адилхан Вавилончууд одоо нэг ард түмнийг ингэж олзолж аваад тэр газар нутгийн булаан дээрэмдчихэд сэтгэл ханахгүй дахиад дараагийн тэр улс үндэстнүүдийг байлдан дагуулахаар булаан эзлэхээр ингээд явах болно гэдгийг хэлж байгаа. 불의한 바벨론 군대가 이렇게 많은 나라들을 약탈하고 정복하고 죽이고 사람들을 무자비하게 사로잡아가는데 이것이 옳으냐 그 말입니다. Тэгээ ийм одоо гин буруутай тий ёс бусыг үлдэгч энэ Вавилоны цэргүүд ингэж одоо улс үндэстнүүдийг хяаруулж сүйтгэж явсаар байна.
Энэ үнэхээр шудраг ёс гэж үү гэсэн байна. 여기에 대한 답변은 이제 2장에 이제 기록이 되어 있습니다. За энэ тухай хариулт нь болохоор 2-р бүлэг дээр гарч байгаа. 오늘 우리가 1장에서 배울 중요한 교훈은 이 하박국 선지자가 이 세상에서 벌어지고 있는 악한 자들, 이 불의한 자들, 정말 이 불법한 자들에 대해서 하나님이 왜 그들을 징벌하지 않느냐, 왜 그들을 심판하지 않느냐, 여기에 대해서 하나님 앞에 호소하면서 그 하나님의 뜻을 이렇게 찾고 있는 것입니다. Тэгэхээр 1-р бүлгээс бид өнөөдөр одоо юу суралцваа гэхээр энэ дэлхий дээр одоо бидний нүдний өмнө болж байгаа тий одоо Хабакук гиш үзлэгчийн нүдэн дээр болж байгаа тэр хүчирхийлэл, тэр ёс бус, бузар муу, сүйрэл, эвдрэлцэл, тэмцэл ингээ болж байхад яагаад энэ бүхнийг ингээд шийтгэлгүйгээр зүгээр орхиж байгаа юм бэ? Бурхан та яагаад тэдний эсрэг юу ч ингээ хийхгүй байгаа юм бэ гэсэн дээр Хабакук гиш үзлэгчийн гомдол тий халаглал гарч байгаа. 악한 자들이 일시적으로 선한 사람들을 이렇게 압제를 해가지고 승리하는 것처럼 보일 때 악인들이 형통하는 것을 볼 때에 우리 믿는 사람들은 어떻게 생각을 해야 되느냐 그 말이에요. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр амьдрах явцад төр хугацаанд энэ буруут хүмүүс өөрөлдөл бозар муу хүмүүс зөвхт хүмүүсийг одоо дарлаж тэднийг одоо даран хүчирхийлж тэгээд тийм гин буруутай тийм бозар муу хүмүүс болохоор сайн сайхан өсөж дэвжээд яваад байгаа юм шиг гэж харагдах тийм үед итгэгч бид нар яах ёстой вэ? Ямар одоо хандлагатай байх ёстой вэ гэдэг талаар өгүүлж байна. 우리는 현대 그 사회가 안고 있는 많은 이 문제점들을 가지고 우리는 이 갈등이 일어나고 또 고민도 됩니다. Итгэж бид нар ч гэсэн одоо өөрсдийнхөө амьдарч байгаа энэ өнөөгийн нийгмийн байдал, нөхцөл байдлын талаар олон тийм одоо эргэлзээ, асуудлууд үр цаашлах юм бол бид нар өөрсдөө хувийн итгэл үнэмшлийн талбарт ч гэсэн ийм эргэлзээ, тэнэгэл зөрчилдөөн үүсдэг. 성경은 하나님의 공의는 반드시 사람이 무엇으로 심든지 반드시 그대로 거둔다는 것이 하나님의 공의입니다. Тэгвэл Библиэд өгүүлсэн одоо энэ бүхний эсрэг, энэ бүхний хариуд одоо Бурхны тэр зөв шудраг ёс нь юу вэ гэхээр юу тайрн түүнийг л хураана гэсэн тийм шудраг ёс байгаа. 여러분 농부들이 그 종류대로 식물을 땅에 심으면 때가 되면 다 그 열매를 거두게 돼 있지 않습니까? Тариачин хүн үр цацлаа гэж үздэй тий. Тэгээд цацсан үр бүр нь яг л тэр ямар үр цацсан тэр л үр жимсээ хурааж авдаг байгаа. 악을 심는 자는 때가 되면 악을 거두어서 하나님의 심판을 받게 돼 있습니다. 분명한 하나님의 말씀입니다. Бузар муу хүмүүс бузар мууг тарьдаг. Тэгээд ургац нь бол мэдээж бас бузар мууг л хурааж авна. Тэгээд Бурхны шийтгэлийг шүлтийг хүртнэ гэж Бурхан маш тодорхой хэлсэн байна. 선을 행하는 사람들은 선을 심으면 반드시 때가 되면 선한 열매를 거두게 되어 있습니다. Сайныг таригчд нь цаг нь болоход сайныг хурааж авна гэж хэлсэн. 저는 요즘 우리 교회 앞에 게시판을 이렇게 하나 만들어 놨습니다. 하얀 게시판을 만들어 놓고 거기다가 성경 말씀을 기록합니다. 그래서 지나가는 사람들이 그 말씀을 이렇게 읽고 보게 합니다. 손으로서요? 게시판, 게시판이라고 이렇게 하얀 칠판 있잖아요. 하얀 이렇게 네. 그걸 하나 큰 걸 사가지고 그걸 거기다가 성경 말씀을 써놔요. 네.
Тэгээ би саяхан одоо чуулганыхаа урт талд нэг юм цагаан самбар ингэж юу босгоод тэгээ тэн дээр ингээд бурхны үгийг өдөр болгон бичиж тавьдаг болсон. Тэгээ библийн ишлэл гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ тэрүүгээр одоо зөвхөн гудамжаар одоо тэр миний урдуур ингээд явж өнгөрч байгаа хүмүүс тэр самбар дээр бичсэн бурхны үгийг ингээд явж өнгөрөхдөө уншиж байхаар зориуд тэгж бичиж тавьдаг. 그래서 나는 어느 교회 가든지 항상 하나님의 말씀을 교회 앞에 사람들을 이렇게 쉽게 볼 수 있는 여기에다가 게시판에다 말씀을 적어 놓고 사람들로 하여금 볼 수 있게 합니다. 어느 교회 가든지 목사님 어, 어느 교회 가든지 그렇게 어느 교회 하신다고요? 가든지 나는 교회를 벌써 지금 한 6번 이동을 했는데 네. 어느 교회를 가든지 항상 그렇게 합니다. Тэгээд одоо манай урсгалын одоо энэ нөгөө бид нар хичээл зааж байгаа энэ хүн багш нар ч одоо нэг шинжлэлийн реформын одоо чиглэлийн хүмүүс гэдэг байгаа тийм ээ реформын теологийг баримталдаг. Тэгээ энэ чуулганы маань одоо энэ пасторууд ингээд нэг газраа насан туршдаа ингээд үйлчилдэг биш, нэг чуулганы одоо өөрийн өмч юм шиг ингээд насан туршдаа хончилдаг биш. Ингээд дундаа ингээд яг зохион байгуулалтаар ингээд тойроод ингээд тэр чуулгануудаараа үйлчилдэг одоо тодорхой хугацаанд тийм хэсэг хэдэн жил үйлчлээ дараагийнхаа чуулганд очиж ингээд үйлчилдэг байгаа байхгүй юу? Солигдож үйлчилдэг гэсэн. Тэгээд пастор маань болохоор одоо бараг 16 дахь удаага одоо одоогийнх нь чуулган болохоор 16 дахь удаагийнх нь чуулган гинэ. Тэгээд айлч чуулган дээр очиод ингээд тэмлэгдээд үйлчлэлээ ч гэсэн тэр очсон чуулган болгоныхоо урд талд тийм самбар байгуулад босгоод тэгээд бурхны үгийг ингээд тэрүүгээр явж байгаа хүн болгонд ингээд уншихад боломжтой байхаар ингээд бичиж тавьдаг. 갈라디아서 6장 한번 보고 마세요. 갈라디아서 6장 7절입니다. За Галат 6-гийн 7 дугаар ишлээ юу тэрэ. 갈라디아 6장 7절. 한번 다 같이 한번 읽어봅시다. За бүгдээрээ хамт уншъя. Галат 6-гийн 7. Гурай бүү мэхлэгд бурхан элэг дог болохгүй. Учир нь хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. 아멘. 스스로 속이지 마십시오. 하나님을 업신여기지 하나님은 절대로 업신여김을 받지 않는다는 것입니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 것을 여러분 이 말씀에 대해서 두려워해야 된다는 거예요. Тэр бүү мэхлэгдээ гэж байна. Хэн нэг нь намайг мэхлэх биш. Өөрийгөө бүү мэхэл гэсэн утгатай. Өөрийгөө битгий мэхэл, өөрийгөө битгий хуур. Бурхан бол хизээч элэг дог болохгүй. Яагаад гэвэл хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг юм аа. Тэгээд одоо энэ ишлэлийг та нар одоо байнга санаж имэж явах хэрэгтэй гэсэн. 그래서 요즘 제가 우리 교회 앞에 게시판에다가 스스로 속이지 마십시오. 속지 마십시오. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두는 것입니다. 하고 써놨어요. Тэгээ би одоо саяхан бичиж тавьсан ишлэл нь болохоор яг энэ ишлэлийг бичиж тавьсан. Бүү мэхлээд учир нь хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг гэдэг. 여러분들도 자신의 그 교회 앞에 지나가는 사람들을 하나님 말씀을 좀 볼 수 있도록 이렇게 한번 실천에 옮겨 보십시오. Та бүхэн ч гэсэн одоо энийг ингээд юу дуурайлгаад тийм ээ хэрэгжүүлж болно. Чуулганыхаа өмнө тэрүүгээр явж байгаа хүн бүхэнд харагдахаар хүн бүхэн одоо зүгээр одоо санамсаргүй байдлаар ч гэсэн нэг хальт уншаад ч болтохоо өнгөрч болохоор тэгээд бурхны үгийг библийн ишлэлээсээ бичиж тавьж байгаарай. 뭐 주 예수님을 믿으십시오. 그리하면 너와 당신의 집이 구원을 받습니다. 그 말씀도 오랫동안 써놨었어요. За би бас нэгэн үе
одоо эзэн Есүс итгэхтэн чи болон гэрийнхэн чинь аврагдах болно гэсэн тэр ишлэлийг бол нэлээд удаан байлгасан. 또 사랑은 이웃에게 악을 행하지 않습니다. 그것도 오랫동안 써놨어요. Бас хайр бол одоо бусдад бузар мөг үлддэггүй юм аа гэсэн ишлэлийг бас 또 бичээд байсан. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 그리하면 복이 내게 임하리라. 이것도 오랫동안 써놨었어요. Бас чи бурхантай эвлэрч амар тайван бай. Тэгвэл чи одоо амар тайван бай амьдрах болно гэсэн ишлэлийг ч гэсэн нэлээд удаан бичиж тавьсан аа. 여러분도 한번 그렇게 한번 실천에 옮겨 보십시오. Та нар ч гэсэн бас хэрэгжүүлээд үзээрэй. 하나님께서 역사가 일어납니다. 하나님의 역사가 있습니다. Бурхан ажиллах болно. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 이렇게 하박국 선지자의 말씀을 통해서 우리가 많은 하나님의 진리를 깨닫게 됩니다. Харин бурхан минь амьд оршигч бурхан минь өнөөдөр ч гэсэн бид нар иш зөвлөгч Хабакукийн намаар дамжуулан үнэхээр эрхэм нандин олон үнэнд суралцлаа. 우리도 이 하나님의 일을 할 때에 정말 갈등이 일어나고 고민이 있는 문제들을 가지고 하나님 앞에 기도하게 해 주시옵소서. Бид нар ч гэсэн таны ажлыг хийх явцад тохиолддог олон эргэлзээ, маргаан зөрчилдөөнүүд үүсэх үед тэр бүхнийг аваад бурхан таны өмнө ирж танд мэдүүлж гомдлон залбирдаг байхад туслаарай. 하나님의 응답을 받아서 우리가 하나님의 말씀을 확신 있게 믿고 의지하며 하나님의 일을 잘 감당할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Тэгээ тэр асуулт болгондоо бурхан танаас хариултыг аваад бурхан таны үгэнд итгэж найдан таны ажлыг итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэн хийхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирх маань байна. Амен. 아멘.